Discussion and voting on supplementary demand for grants for the year 2024 to 25 akan kalanga. Bulletin po nimin tla khan kanon sem to a Allah mu to in karinga. Chief Minister Zomtak Finance Changtu Lalduhoma supplementary demand for grants for the year 2024-25 to House aron submit to rinilo somang u. First Speaker, supplementary demand for grants for the year 2024-25. House Zomtak hian karon submit. Le supplementary demand hi budget session a sai ho ani lo tlang pui china nikum lama supplementary demand hi sai ho du kana mem tin kan zota sai du kha kan om lem lo kha ania amero chu member 10 shiat thiam lo mo silfia du big light kan nei ni chuan chu zana chu siamarem tura ngai taila member zinga sai du kan omem an zot du mo shiat fia du nei te kanom chuan I sawang member zom tok C Ngunlianchunga sawang. First Speaker, kan ngai thak tak kan supplementary demand for grant hine soi ho hi ani ngai lem lova maru chu voina kan house leader helama velama thutla hian soi ho lova seng tam tak tak kan vote lo le kan thiat lova liam chini hi hemi ni chuan heti hin chuan kan financial management hi a thei garing lo tia voina po han soi ho hila a thalom mani le hei atam ang renga sang ni February ni som ni le pali kum sang ni som ni akhan kan house leader zam takhian noi sang thum za thum som ko pariat supplementary demand anun phar khan soi ho lo liam kha uyo ma te hetun tuma hian a total chuan revenue le capital expenditure hi noi sang thum zanga som pani sing thum sang thum point som ni pasari ania Bible che sang thum zanga som pani ania su ban chuan tlem zom chu soi chu tha lo mani le ka ti puspika soi theyem Soi theya nikum lam khanin sei na hun khanin pe amara se sei kanom lo ti thukan sei mai nia ka chu a sei theye le no lo me pu speaker ka lo me apakatna kan zo du chu hey Legislative Assembly hian Measure Head 7610 Loan to Government Servant tia hian hi MLA te kan housing loan te le kan car loan te ni na langa hi budget siam ma khan GPC khan loan amount tur te le loan MLA te na kan lak thei tur ang kha roman ani kha budget a khan GPC na siam kha alo da lo renge tuna supplementary demand na loan lang ta hi loan housing loan atan hian nuai za thum ani ti chuan car loan atan hian nuai somsari panga alo langa hi GPC na paso chuan budget a khan lang mai om tak ani lain alang lo lai hi min thil fia thei se ti kha ka han zot du akan finance minister ti chuan panina demand number 3 hey kan sarkar hon mek hi advisor to chief minister social tam berkhan advisor to chief minister kan nga ta ber amoni ti turani ela po hian demand number pathumna council of ministers tia hian Measure Head 2052 Secretariat General Services hian 20 lakhs for investment money and upgrade. Sorry, tazoke pa 2013 azokani Council of Ministers khan noi somni la parukla singruk ka purchase of vehicle
outsourcing for favor of advisors to Chief Minister and Vice Chairman MRMC ti ani heng te po hi ruam man na sumin den sem kuma kan ti khan heng lai te kan han da chho tin hei Chief Minister media cell office te equipment le nan heng cheng we som ni ani helaya kan du ber pakata chu demand number 3 Major Head 2052 Secretary Service General Service dia a sum of 100 lakhs is for salaries tihi enga khoi tan nge man ani ti lai kha eng salary chu tho lo tur nge ti ani tin demand number 4 khan demand number 4 chu kakal sananga demand number 9 claim zong so push speaker ka zo don tam ka zo don au lo ne demand number 9 khan Major Head 4047 CO on other physical services amount of 352 lakhs for a payment of one-time settlement against the refinance loan availed by Jitco khan loan hi alo pele nge ni nga enga ta na hei hilai hi noi zathum le som nga manani atin Major Head 7615 miscellaneous loan khan noi zathum som nga pani Jitco buk khan le kha enga ta nge ni ati ti lai kha Midang silfia se tin demand number som pek som ni le pakwana Major Head 2051 Public Service Commission MPSC hey noi zani le som ni le pa thum le no som ret pa thum secret service expenditure atan man ani le ti chuan zo tur hi atam ang reng la zo tlem ang kan tina in ni kuma po khan ka soya helai ang ka soi ve thin chu budget kan siam hian revenue expenditure le capital expenditure hi hei tun tuma hian kan GSDP te po kan chi minister kan figure dik tak kan manawagin aniamani ti asoya khan tun ma long te khan figure dik lo lir khan amani le kan ho kan finance minister local to te khan budget te hian lo phara budget bu te khan lo siam chin katia kan soi ve chu antinan salary lo turate chu revenue expenditure heta tur ni tak ani lain hei mi pui hi kan bum deuem katia capital expenditure le revenue expenditure lo lama revenue expenditure tam talutu capital expenditure claim tu chu sarkarin na thona tur sumle pai he sarkar hian nei lawani chu sarkar chu na nei lawani ti kanin hlia khunan hian lo lama hian dai lovin sarkar ha thok te hi an sarkar an department kan siam sak ni ber hian langa ti chuan atopa supplementary demand hian kan ron regularize le ta kha in thupa kha atopa hei hi soilan thin ani lo awangin aron chil khat le mai thin ani heta po hian demand number som le pakhatnas Secretariat Administration Department Major Head 2052 Secretariat General Service hian 6 zaruk le palile no somre le paruk he payment of additional fund for salaries atile ta lo indai lo nakha no zaruk le palile no somre le paruk kha kan va pek bel yom takin alang hey anwaya hian noi ni le somli le paruk le singa le sanga office expenses repair and maintenance ati le
tin he ta hian nuai san hi le somnga khami major head 2052 athau khan abu khan hei explanatory nota khan alang maya he po hi reprovision of fund for several purpose satia enge ni omje khang te pokha han Sawifiahna kha thain ka hitina top lama to speaker ka lolu tuk palange district council chon ngolong PMG district council lama chuan lo indai lo te lu nen tek bel anni lova maro chu PMJ VK atana SMS tour kakatu district council and minority affairs ani maya district council tak lam ni lovin a department a ro chuan pek bel nuala demand number somli le pakuana public debt ahian major head 2049 interest of payment ti ani a nuai zani somli pasari singli le sang sari hi 247.47 lakh is required for payment of penal interest due to late release of 15 Finance Commission Health Grant 2021-22 ti ania tin apanhina chuan noi sangkat zariat sungkwale pali hi required for payment of interest on delay in transfer of central share of fund to SNA ti anilea the Jordan Huaichia Khan a sum of 622 lakhs required for payment interest state compulsory afforestation fund 2024-23 akha cheng nuai zaruk le somni le pani atekha ani akhang kha central sarkar ina poisa ming pek a pek kan pek tlai wangte a kan choi nge ni a kalai kha kan finance minister khan min an thilfia se he dang po hi soido ni la ke mari ngot pon soitur ka nga chung me marosu thian te pon an soi ve dunga pu speaker khang te point ka soi kha khong ai takin min an thilfia ve him se hrang an tin ye soi du dang kanam minister zom tapi lorin pi kan somang hei hun bi siam jo lek tha kan tiam member pakati du tok soi kha om theya minit nga te minit som te kan pe don nia pu speaker khatira ode khan kan house kal dan pa ngai dewa rodna karon nei du manga o han soi vak hi ting e hong don ani chuan min laron som don thova kan house leader te po ina athu soite tin kumsom nga chuang kan house ina kan practice to te oma kalphung te kan ne chung te chu keiron propose de mai han tum deu kan ya nge ni tia ti nge i du dan le ne house ni nge kan ngai dan le kalai kha kan house leader ngai sang hey kan list of business kan enchuan discussion and voting tia chuang ko humaya in India Constitution kan en point discuss tur ania amara sumizora matsuan kan namnul zela kan discuss ngai lova hun kal to lama khan kan han ngen thina phal kan ni ngai lova ni kumatang khan a sarkar lamin kalphung tharin ikalangu member ten discuss andu phachuan kan in honge kan tia subang suan hemi andiman supplementary po hi kan list of business akan daka ni kuma po khan ronda ania ni zana po khan ronda anita ni danga chuan hausa a chop chilim nin pethin ani kan member ten in lo in buat saya so hindu takin ti thilani a chu bang chuan sarkar lam chu kan in honga amaro chu
soi vak ngai lo kan ti Speaker chuan ngoro a khalai thathawa khachu hemi demand for grant Kan bu tiang chu ang khakan amai min pom. pejia ni zana min pe ka khachu a phek te sawani abstract khania abstract so kham pe hi House leader se chu abstract khan khalai khachu house a hian abstract kha kan pe lom abstract chu min pe ma se abu hi advance in min pe vet hei chu kumtin na dan ni nia khalai tuna pe ka chu speaker ka ran soi fia thein karinga kan soi chu house du dan kan rem tie ka ti na mai nia discuss in du chuan kan in honge a ngai vak lo kan ti point tha kan ti tho o kan Sawifia dona kha khan ye I tun mai sei ni va ai lo kan opposition leader sei kha adik chia local puito thin ani a tin hemi bulletin part 2 number 85 po hi abstract po hi tun ma jong chuan a mai se mani ngai lo ani member te hna ti chuan a chop chilin impact ani thina amaro chu supplementary demand bu ero kha chu a mai budget present ni khan in sem ani thina khalai kha kan member zam to pusi ngon lian chu sei kha dika kan house leader sei po kha adik thawani chuan kha I sei ho discuss ang u le discuss lo kan kal phung ang khan kal mai thalo bo ti kha ngai dan phir de kha ma nge house in kan ngai dan I sei hong u ti le a kan ti thin angin I sei ho lovila he chu pas tho tho turania kan ti jok nge khalai kha kan buk donia le sei ho lovin ti thin angin che kan chief minister finance sang tuin a Sawifia chu a thato ke a ka ti mai lama kha bani pharte ang enge kan leader of opposition speaker ban phar ngut lo deuh khan he thil hi constitutiona kan duty ani wangin hetia han soi jok hianin kan on propose mai tura kan ngai dewa a chan chu kan member ten zo fia dun nei an han zo fia kha kan house leader in an changa hei hi parliament apo ania indian state dang zong zong apo supplementary demand hi kalphunga soi ho lutuk lovin be ti hun laya mi khati hun lai ni lawa sarkar kum kan laya sum sarkar lo don te han siam rem ngai na lai voted ave thodi wanga ti siam fel da kha ni maya han in charge wak wanga tur kha ni lo wangin hei hi kan house dikorama kan lo nei kha hi kalpui meng hian kan ti kha nia article zani le pangana hi chuan discuss atia ma seng an discuss ngai che lo chu wang chuan ke chuan in kan rod du achu kha chen kan local house point of practice india ma po parliament ata po ni veka zo na le apoimo anti bak chu hetiang lu tuka discussion hi om ngai lo ani wangin hetianga kan kala hi kan member te zalen na rabbet chuang lovin adu ten enga mo han fiat fia lo an nei te han zo fia ani baka chuanin mania I ho ngein BSc Business Advisory Committee kan thua BSc te poin hei hi kan practice thidani wangin in zo fia ngai te in zo tila abak chu government business ilang miang kan ti tlang to khania kan thu sui kan din ho hi he house of na tan po athalo mo tin rodna karon siam ani ale lo mo me an thuin mu vek thawe ni kan member te zo fia du le siat fia du kan nei kha chol kan zot thei thawa mar chu ni an discuss vak le in charge theina vak thil kha aom chuang lawa thil kal to man to na supplementary demand kha ani maya chuwang chuanin enge ni member 10 siat fia du le siat chen du te kan nei lai kha kan nei ni chuan khalai kha I lai la sinang khani kan finance minister sam tuin kan wain up ti mai donia chutiang chu nei kan lo mem kha member zam ta pusi ngon lian chu khan an siat du te kha an tar langa bak nei kan omem siat siat du deuh le engamo an siang lo deuh an tiang chi kha om lem lo ni chuan kan chief minister zam tak pulal du ma kan so manga Sawifia ngai te Sawifia house pass pui turin ron ding ha sela lo somang pu speaker amastahin members am tak punguna an zo na kha han san kan tumanga kan MLA te car loan le housing loan kha budget ai khung man lo mi anga tinga supplementary ya alo lu atia
GPC ชุดคาดหลายเดียววางอินมาจะตากันคงมันโลอันนี้มาจะที่เซสชันออกมาเดี๋ยวเฟ้อาเฮียนไฟนอลเวฮีลงง่ายทีนะทีนเอ็งซาตินเงี้ยดีลโดนปกคาเรียดหลอกโลวะสุวังส่วนเจียอังคารที่เราเดียฮาร์ซาทีนdemand number 3 outsourcing of vehicles จงจางค่ะvehicle entitled chin อันโลชวาจุดสรการิน vehicle อัปเดตดองดอนโลติขาเรียดโลกอันนี้โลวะอันมานี่จะเล่นน่ะกันดาin outsource ดูโจเข็มน้ำมานี่มอเตอร์เป็นมังเทียกันตีoutsource อันดูโจขจวนขมิมันค่าสรการขันกันตุ่มสักไม่ยะจูวังจวนขังค่าที่เรียดโลกโลกอันนี้วังอินอารอนอมาอัตรุลังคานเปิดชัวอันนี้ตานี่ทีนChief Minister Office กัน media cell อาเฮียนอาโลรอยคบมากัน media cell ที่ equipment ปนในโลวะ camera ถ่าปนโลในเรื่องโลมาเตียงเรื่องที่ชื่อนี่โลเวกันเตียเองจับจากกูดนี้ขวาเตบังลาทาลตูรินอันโลกละอดีปัตมินมีจะจบอันง่ายอันตานอบวยทักไม่มาขัดอย่างทิวตะขาอันนี้ต่อล้นตูรินเลมินอินทวมทะเดวเตงกันเตียนี่ทีนdemand number 9นะจิตก็ล้นค่ะตัวมาจังอาล้นอันโลลักค่ะอันรูลไทยโลวันนี้ที่ไงนะอมโลว่าไว้ขัดกันรูสักกันละฉันชวกโจโลว่ากันรูสักเลยนี่ที่ชวนตัวน่าให้ชวนตัวน่าพอเห็นบ้านแล้วเนี่ยอันเล่นเคลียร์โจโลว่ามารอดซูเอ็งตินเนโมกันเตียงอันนี้เคลียร์เทไม่ยังติกันไปเสียตัวน่ะตินเอ็มยาหันทบตัวพอเฮียนินเบ่งละมามิโซซิงกันในซีเนียร์เบอร์เต้ managing director ตัวริงกันจ่าชัวกันเทยต่อปันชัวอันเก่าตัวเทยต่อเต้กันไปเสียอันนี้เป็น salary ฮี revenue หน่วยที่ข้านี้ capital หน่วย salary ลาเต้นออกมา revenue หน่วยลาเต้พอออกมาตุนมาอังคารพลันเล่นั้นพลันตีเต้ salary เต้ขันป้าอมตากโลวังเฮียนินแห่งหินสอบโลไทยโลวะเป็น reprovision จุนสังค่ะ reprovision ที่อ่างไอโฟนี่อาจารย์จู finance ซุมมาโลลุตาเอ็นตินากันฮัน holding ซุมแต่จู finance ลุดพดไม่นี่ข้าราชการไอ implement ตักตัวส่วน planning ส่วนเพย์ข้างไอตาreprovise ข้างไงตาส่วนทั้งส่วนนี้reprovise ข้างไงตาแต่ส่วน planning พอข้านั้นตีตักส่วนอดีตพัฒน์ไม่น่าลันส่วนเวลาแต่ลงไงตาขัดยังข้านซุ่มไงค่ะคอยตู้เนี่ยนะข้านกัลไงทีน department in non-works department 10 building 10เอ็งหมดสักตัวรันโลเนี่ย PWD transfer แต่ลงไงเตียงข้านอติระกันบัจเจตกัน pass เงาข้านกัลเทยต่อลวะสมิควอลเวลแต่จู reprovision ง่ายค่ะอารมณ์ทีนะทีนDCMN violate payment ที่ข้าเนี่ยสังนิสมนิประคัดสมนิปนิอินการา Finance Commission 15 Finance Commission in Healthcare Grant มิโซรัมสุรการอเปกะค่ะขัดที่ไล่มิโซรัมสุรการขันอาหุนะอเปตาลวะที่ส่วนอัครมนะ late payment penalty interest ค่ะอันซอยตัดชีนะจู่สุรการมาสาอินาเข็มนาโตมันค่ะกันสุรการแห่งกันเปกสักกันรู้สักนี่นั่นนะสุดที่อันเสียส่วนนี้central อัตราไอ CSS local ที่ SNA นี่สุดที่ช่วงนี้เปกตัวอินเปกโลส่วน penalty interest อินละที่ดิกโลเซลส่วนกันริฟันังที่เตโลนิตานี่ if miss ตะกันหันมังชวะขัดยังอันนี้วางคานกันสุรการคานอาหุนะอาโลเปกไทยโลวางินafforestation fund เตข้างเตปอกาอันนี้ทว่าส่งสู่อัครมนะกันซอยอันนี้เบอร์ไหมผู้สปีกเกอร์เนี่ยขัดยังคานsupplementary demand ที่ชูไว้นะบัจเจตกันตุนทุมากัน pass ตัวรับพอฮี
kan pass nuwa kan pass ai tam don kha kan nei le dona kan don tam po le supplementary demand khatam ve maya tin kan pass khan alo dai lo te lo om ve a man bel ngai chiat na te khwarel chiat na te engamo til lo thleng unforeseen khalo oma khang tele kan soyang khan a budget het siam ngai te chutiang chu alo om thin ani ti chuanin chu ba ka chuan kumina kan supplementary ti tam tu hi chu PHE ringota hian he te chau hi kan soyanga DP Enterprise Mission Veng ne na hian in sang ni som pare ta tanga sam ni som pakwa chawa material and supply na man kha vai bel che sare le no som riat kan rule ni are khop to mai ten puke ti thanga ansan chaltlang ai po hi vai bel che ko le no som thum pariat kan rule sak le a abu khan lan vek kha this one gongawal engineering construction a po hian vai bel che ko le no som thum pasari bill pending lo tang kha kan rule ni chutiang in energy bill ba te po PHE in an lo bat kha vai bel se somli le pathum le noi somli le patni kan pe ni azia lo khop mai khatiang jong song kha an ba running clear ro kan tia atira min on thil mai silon mani nan thelo nge ni pending bill in nei jong jong ron thelu ro kan han ti ta sarkar tar chuan kan leiban in mun hriat kan duwa chuta po chuan department then khathian in an ron thelu theilova abik takin hei department pakhat chau PHE tang rengot point kan clear zo to mo kan ti no alolu le thina kan clear le thina kha kan sum din mun ati boy ani ti kha kan soitel du ani chung te mobile ba kha chung ang te chu aloni ta ti chuan post speaker supplementary demand for grants for the year 2024 and 25 vai belchia sang thum zali somsari paruk le nuai somni pangat somni pakhat le singa hi hausian min pompui turin min pas pui turin karon nge ne ole chief minister zaum takin supplementary demand for grants for the year 2024 to 25 voted amount vaibel chia santhum zali somsari paruk noi somni pakhat singa chu house pompui turin ram dila remti piang in remti tirole remti lo kanom chuan remti lo ti ula alo bome ole supplementary demand for grants for the year 2024 to 25 chu house in lungrol takin apasta ani